Tšea ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. I'm going to show you a picture of unpacking 29 cases against this particular individual in the province of KwaZulu-Natal and what types of crimes it relates to. Basphodisa ka KwaZulu-Natal ba beakanya didocket tše pedi go neela molaodi wa province wa botšhotšhisi le komišene ya magistrata bakeng sa melato ya rakgwebo James Shannick. I only recall one meeting which I facilitated between Minister and Brown Mohotsi. Cedric Nkabinde motlhankedi phetiši wa merero ya bašomi kantorong ya tona ya maphodisa o bolela gore o kgethilwe ke tona Mqunu maemong a gagwe. The accused is facing 3 counts. The first count is that of attempted murder, and we'd beg leave of the court just to read same into record for completeness. Motsebalegi wa mmino wa Lekompo Lebogang Chauke yo a tsejwago ka la Shebe Mabena o tla boela kgorentsheko ya magistrata ka Polokwane bekeng e tlago. Thobela nako ya go losolela ditaba ke yona ye ke tlo šomišana le mofetoledi wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Basphodisa ka KwaZulu-Natal ba beakanya didocket tše pedi go neela molaodi wa province wa botšhotšhisi le komišene ya magistrata bakeng sa go nyaka go kwešiša gore mabaka ao a tlhohleleditšego sephetho sa go tsenela kwano ya kgopelo ya kotlo e bonolo kgatlhanong le rakgwebo James Shannick yo nago le melato e mmalwa ya bosenyi ge be a boledišana le boraditaba go la Durban. Tlhogo ya nakwana ya bohlodi Major General Anthony Gopal o bolela gore Shannick o amega melatong ye 29 yeo e akaretšago go hula le go utswa difatanaga yeo e be e kopantšhwe gomme ya lefa kotlo ya 150 le go atlholela mengwaga e 5 ka go fegwa. Leina la James Shannick le tšweletše pejana nakong ya gehlogo ya lekala la bohlodi Dumisani Khumalo a fana ka bohlatso ka komišeneng ya Madlanga. General Khumalo o tuletše gore Shannick o be a mantšhwa le melato ye mmalwa gomme o be a ipotšiša ka segwera sa gagwe le motlatšamokomišenare wa sephodisa ka KwaZulu-Natal Shadrack Sibiya. Shannick Bijana o boditše babegaditaba gore o pharilwe fela ka molato wa bohodu mo a rego o hweditše kotlo ya mengwaga e 5 yeo e fegilwego. O ile a bula molato wa go senywa leina kgatlhanong le General Khumalo. Maphodisa a KwaZulu-Natal a netefaditše gore melato e mentši ya bosenyi e be ya mantšhwa le leina la gagwe. Majoro General Anthony Gopal o re Shannick o be a amega melatong ye 29 go balwa ya go utswa difatanaga. His convictions runs from 2010 to 2011, and it had 18 counts on one case. If you go back to the clip, you'll realize that he talks about one case with 18 counts. And he indicates that he was sentenced to 5 years suspended sentence, and a portion of money was paid. Mogenerala Gopal o tulotše gape gore mošomi ka sentareng ya sephodisa sa go ngwadiša melato ya bosenyi o tlošitše tshedimošo lenaneong la bosetšhaba. A particular employee of the South African Police Services went into the criminal record system and made some adjustments to the benefit of Mr. Stuart Shannick. Maphodisa e kemišeditše go romela melato go lekala la taolo ya botšhotšhisi jwa bosetšhaba le komišene ya bommagistrata go lebelela leiso mabaka a Shannick boipiletšong bja gagwe bja go bebofaletšwa kotlo ya melato ya gagwe go sa kgathalege bogole bja melato yeo. Tšeo re tšwago go di amogela ke tša gore sefane seo se rwelego badudi ba Palestina bao ba nyakago botšhabelo ka Afrika Borwa se kotamile ka Johannesburg le kgono e fela ga se wa hlaka gabotse ge ba tla dumelela go utulla le go tsebagatša merwalo yeo ba e swerego. Mokgatlo wa Gift of the Givers o be o šomišana mmogo le mekgatlo e mengwe ya leago ka go fana ka thušo ya semolao le ya tša maphelo. Ba Border Management Authority ba ikanne ka mošomo wa bona wa go se dumelele banamedi ba tsena ba sena ditempe tša go tšwa le go tsena ka merwalo yeo ba e swerego. Go ya ka ba Gift of the Givers, Israel e dirile ka bong go ka kiba mangwalo a boeti ka stempe tša bao ba nyakago botšhabelo ka Afrika Borwa. E fela ka dingwaleng Gift of the Givers e re kgoro ya segwera sa boditšhabatšhaba le merero ya selegae di tsene seemo ka bogare gomme tša phaela ka thoko dinyakwa tšeo.
e le gore ka bjalo banamedi bao ba be ba sa le ka sefofaneng seo se lego ka boemafofaneng bja OR Tambo me motsotsong ya go feta. Cedric Nkabinde motlhankedi phetiši wa merero ya bašomi kantorong ya tona ya maphodisa o bolela gore o kgethilwe ke tona Mchunu maemong a gagwe. O bolela gore magato a tshepedišo a phethagaditšwe le gore ga se go ba le diteko. Nkabinde o boditše komiti ya nakwana ya dinyakišišo gore o be a na le ditokomane tša maleba tšeo di nyakegago. Nkabinde o thwetše bjalo ka motlhankedi phetiši wa merero ya bašomi ka kantorong ya tona ya maphodisa kgweding ya Phato ngwageng wa go feta. Nkabinde o netefaditše gore o rulagantše kopano ye bohlokwa magareng ga tona ya maphodisa Senzo Mchunu le Brown Mogotsi yo pijana a hlalositšwego nakong ya ge go fiwa bohlatse bja peleng bjalo ka yo a ntšhanago sainong le tona. Go utullwa ga se go tla ka gare ga dipotšišo tša go nyakišiša mabapi le dikgokagano tše di ka bago gona magareng ga Mogotsi le sephetho sa go fediša sehlophatšomo seo se šetšanego le dipolao tša dipolotiki. I only recall one meeting which I facilitated between Minister and Brown Mogotsi, who in turn arrived with several other people, 4 or 5 of them. Then I also recall facilitating a second meeting with Brown Mogotsi, which that meeting could not materialize. Maloko a parlamente a be a gadika Nkabinde ka melaetša ya WhatsApp yeo go latofatšwago gore e mo amanya le Mogotsi. Seemo sa dithietšo se ile sa gakala ge moetapele wa EFF Julius Malema a go potša Nkabinde gore o ka tlase ga kano. O mo latofatša ka gore o fetola polelo ya gagwe ge seemo se mo swanetše. Are you friends with Mogotsi? No, Chair. So do you receive stupid messages from people who are not your friends? Because normally people who send each other stupid messages are friends. Chair, the messages I regard as it's not a message that someone is chatting to you. When a person is sending an article as a breaking news article, you just ignore it. Oh, it's just breaking news to people that he knows. Maloko a parlamente a latofatša Nkabinde ka go timetša komiti ka bomo ge a be a katanela go kgokaganya tatelano ya ditiragalo tšeo di akaretšago yena le Mogotsi kudu melaetša ya WhatsApp yeo e bonalago e thulana le bohlatse bja gagwe bja peleng. You're really wasting our time. I want to ask you, are you the only person in that department that has access to dates? Does the minister not have a PA? No other support staff you could have verified these dates with? In terms of arranging the meeting with Brown, there will be no other staff member who would have been involved. Dithietšo di ile tša emišwa ka morago ga gore Nkabinde a tšwele pele go fa bohlatse bjo bo thulanago. Komishini ya Madlanga e tšweleditše kgatišo yeo e laetšago motlatša molaodi wa sephodisa ka Ekurhuleni Brigadier Julius Mkhwanazi a botša molaodi ka masepaleng Dr. Imogen Mashadzi gore o tla šireletšwa le ge a ka ba maemong a kotsi. Se ka ge ditheletšo di tšwela pele go kwa bohlatse bja gore Mashadzi o eteletše pele go fana ka tšhireletšo go Mkhwanazi yo a lebanego le ditatofatšo mabapi le taolompe ka sephodiseng. Bašomi bao be ba le kgatlhanong le sephetho sa tšhireletšo yeo ba ile ba itemogela matšhošetši go ba go lokololwa mešomong ya bona masepaleng wa Ekurhuleni. Pijana bohlatse bjo bo utolotšego komishene ya Madlanga bja malebana le ditatofatšo tša molaodi phethiši wa maloba wa masepala wa Ekurhuleni ngaka Imogen Mashadzi tša go šireletša mohlankedi mogolo wa nakwana wa sephodisa sa masepala sa EMPD yo gabjalo a fegilego mošomo mo Brigadier Julius Mkhwanazi fao a laeditšego kgatišo ya bidio ya ge Mkhwanazi a reta Mashadzi le gore o tla mo šireletša ka mešego fela le ge bophelo bja gagwe bo ka ba kotsing. Tlhogo phethiši ya peleng ya dikamano tša bašomi ba Ekurhuleni Xolani Ngciza
yo a tšerego bidio yeo gare ga ngwaga wa 2024 o laeditše diphetogo tša mathading thako a mokgwanazi magareng ga dibokwane 2023 le manthole 2023 moo mokgwanazi go latofatša go a sereša maikarabelo ga ešita le go tšeelwa magato a kgalemo eupša o ile a putswa ka go tlhatlošwa maemong. Mkhwanazi then expresses his gratitude, his loyalty, and all sorts of things to say, you know what, I will die for you because you are my mother. You have not only secured my continued employment in the municipality, but you've also advanced me. Nciza o tšwetše pele a laetša gore o badile pego ya mokgwanazi fao a rego o tla dira sengwe le sengwe go šireletša mašazi. I take this statement to be a statement that is issued by a person who truly believes in the relationship that they have with the other person. You know, ikazlami. Ditheeletšo di tla tšwela pele go kgatla mpana. Le hono re botšišitše gore na maikutlo a gagwe ke afe morago ga gore tona ya matlotlo Enoch Godongwana a laetše gore se sengwe sa ditheo sa tšeo a ka se didikadikego go se tswalela bjalo ka karolo ya mmušo ya go fokotša ditshenyagelelo tša mmušo ke sa NSFAS. A re bogele maikutlo. Enoch Godongwana a se bolelago o to a tseba gabotse gore a se ba ya mefelo le gate ka re bona ke ba kwa maemong a godimo ge e le rena ba dikodi maetleng re twa re le mathateng ka nnete. Ke tloga ke swabile kudung kwa go feta molomo ka polelo ya tona ya matlotlo Godongwana ga ere go na le setheo se e leng gore ke sa NSFAS seo e leng gore a ka se ka dikadika go se tswalela e le go fokoletša mmušo tshenyagalelo ya mašeleng seo se tloga se ntshwabišitše kudu jwale ka ge e le gore rena bahlaki re tshepetše go yona NSFAS eo. A ka batla o etsa fela bjao o tlameile o twisise gore mo nageng ya rona malapa ha lekane batho ha re meno a re lekane go na le malapa a ihlokelang a topang tsa fatshe yaanong letlole lena la NSFAS ke mo ba kry-ang thuso mo teng. Mo kgweding ya Dibatsela lefatshe ka moka le tla be le tsepareditše matlho go Afrika Borwa gomme SABC e tla go tlišetša ditiragalo tšeo ka moka thui bjalo ka mongae wa kgašo ya kopanekgothekgothe ya G20. Theeletša ditiragalo tše diteišeneng tša seyalemoya tša SABC tše 18. Gomme o be leitlho le go dikanale tša telebišene tša SABC, SABC Lehae, SABC 1, 2 le 3. Etela dikgokaganyo tša leago le kanale ya G20 pop-up. G20 South Africa 2025 re go tlišetša yona gae. Madume ga fele re a lotšha re gatela pele ka tšeo dirego molato kgatlhanong le motsebalegi wa mmino wa Lekompo Lebogang Chauke yo a tsejwago ka la Shebe Mabena o šutišeditšwe bekeng e tlago ka Labohlano kgorontsheko ya magistrata ka Polokwane provinceng ya Limpopo. Shebe Mabena yo a swerego maabane o lebane le ditatofatšo tše mmala go akaretša maiteko a polao tshenyo ya dithoto le go tshwara sethunya ka tsela yeo e sego molaong. Go ya ka Masepodisa Mabena o thuntšitše sefatanaga go la Ladana ka Polokwane. Monamedi o ile a gobala le go kitimišetšwa bookelong. Shebe Mabena o ile a tšwelela ka bokopana kgorontsheko. Kgorontsheko e be e tletše ka balatedi ba gagwe ba lapa le badiragatši ba mmino go tla go mo fa thekgo. Kgorontsheko e tsebišitše gore motšwasehlabelo o bakwa le badimo ka woding ya bao ba lelwago kuno o lebagane le melato ye meraro go bala le wa maiteko a polao. Accused is facing 3 counts. The first count is that of attempted murder, and we'd beg leave of the court just to read same into record for completeness. Yes. Is that on or about the 19th of October 2025 at Ornea Vetlip in Ladana in the district of Capricorn, the accused did unlawfully and intentionally attempt to kill a male person by shooting him with a firearm. Kgorontsheko e kwile gore Shebe Mabena o na le molato o mongwe wa maiteko a polao ka kgorontsheko ya Magistrata wa Lebogong. The state further alleges that it is possible that there is an additional charge that may be added in this matter, to therefore suggest that the initial Schedule 5 offence which is stated may then migrate to Schedule 6 offence if such a
an additional charge is established and found. moemedi wa semolao wa Shebe Mabena o re ba itukiseditse go tswela pele ka go dira kgopelo ya pele bekeng yeo e tlago. But on our side, we are ready as things stand. Like we said in court, we wanted the matter to proceed tomorrow, but we must allow the state to do their work. Go swara ga Shebe Mabena o tshositse ba bantši mo industry ya boithabišo mo balatedi le barulaganye ba meletlo ba tlogetse go ka ra kgakanego. Mabena ka se kgone go diragatša meletlong ye mmalwa yeo a memilego go yona mo mafelong a beke o e tlago. We have gig this weekend, so we are just slightly disappointed. Molatuli wa šutišo ge go letilwe dinyakišišo le go kgoboketša tshedimošo ya mogonanelwa. Shebe Mabena o tla dula a le ntlwana le swiswi. Go ya pwa kromo mo go sego molaong ka Moderspreit gausi le Rustenburg provinceng ya North West go arogantše badudi bontši bo dumela ditlhopha go epa mengwakong ya bona mola ba bangwe ba bolela gore meleti yeo e kotsi kudu go bana a mangwe a magae a sentšwe mebila e epolotšwe e le go seo se tlholago tšhitišo go otlela mo motseng. Baagi ba gameregile ka ntlha ya tshenyo e kgolo e tlhodilweng ke go epa chrome e se ka fa molaong. Kgatiso ya video eo e neetsweng SABC News e bontsha metšhini e epang e tsweletse pele go ralala motse malapa le dimitara go tswa mo dikhuting tseo. Yeah, so indawo improve ayakwazi indawo improve andikwenza abantu more invested nabo, and then waba development even let's say la bekune imadi before and then manje but before mining ba bentantwe abafaba amatshe. Fela seno se fetogile mo dikgweding tse di fetileng fa batho ba simolola go epa gaufi thata le matlo a bone. Ga jaana ba samagane le medumo e tlhobaetsang ya metšhini e epang dirori le tse dingwe tseo di dirang bosigo le motshegare. Baagi bao ba tshwenyegileng ba mo letshogong la dikago le malapa a bone. Ba epa fumana gore ba ipile plantrata ya gago ga o tsebe ngwana ga o tla wela neneng ka moo ga o tsebe wena o tla wela neneng ka moo ga o tsebe mobu ona ba ntse ba o epa o tla wela neneng ka moo gore go tlo wela wena. Baagi ba re ba ikgolagantse le lefapha la diminerale ka diphalane ba tlhagisa matshwenyego ka ga tshireletsego ya bone le go kopa puso go tsereganya le go netefatsa fa go epa e se ka fa molaong go emisiwa le go ka baakanya lefelo. Ke Lebogang Pebe wa dikgang tsa SABC mo Moderspreit. SABC ke mongae wa kgasho ya G20 SA 2025. Tona ya tša maphelo ngaka Aaron Motswaledi o thagotše semmušo lesolo la go fana ka meriana ya kgwedi tše tshela ka nako ye tee la go bitšwa 6 multi-month dispensing ka Bloemfontein ka nepo ya go fokotša go imelwa ga ditheo tša maphelo. Sephetho seo se amogetšwe ke ba Treatment Action Campaign le ge ba bolela gore ga se ba fitlhelela palo yeo e kgotsofatšago mabapi le boingwadišo. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e išita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka go kgatha tema gona. Ba sehlopha sa taba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le lehae go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso go šegofetše šalang. Mogedi wa SABC 2 ke rata go amogela le go dumediša bošegombo a re lebeleleng tša maemo a boso gore di re tshwaretšeng. Re lebelela gona go la motse kapa go banaga le go tlabe go ntše go phodile dikarolong tše dingwe godimo gona go Mahikeng le Northern Cape go tlabe go ntše go pipile maro. Re lebelela gona go na le kgonagalo tša dipula ka diperesente tše 60 go la Mpumalanga godimo dikarolong tše dingwe tša naga go la Limpopo. Ge re tšwela pele jwale le tšona ga re bana jwale maru a lantša bantša a pipile dikarolong tše dingwe tša naga gona go la Cebega go ya gape le go Motsekapa. Ge lebelela go tlabe go ntše go ne le mogodi go la Motsekapa go bonagala go ntše go tlabe go ntše no kgona go tša dipula go Pretoria le gona dikarolong tše dingwe go are gona go Mahikeng ka diperesente tše 30. Re tšwela pele jwale le tšona ba temošo ya moso ba re lemoša gore go tlabe go na le pula ya matlakadibe go dikarolo tša Mpumalanga. Re le ka mo dikarolong tšeo re ke re ke tlhokomeleng mogare ba naga go tlabe go ntše go bulegile. Ge re tšwela pele jwale le tšona ba sa re lemoša gape gore ka Kapa Bodikela gona go la Western Cape godimo le gona Northern Cape go tlabe go ne le kgonagalo tša melo ya hlaga
tla a re tlhokomeleng gobane go tla be go fiša kudu re le ka re lontšeng a re lebele temperature rena di remetse jwang go la go sasa re thoma gona go la Gauteng ga re lebelela jwalo go la Pretoria go tla be go ntse go ne le mosarasarane tsanelela gona le go Johannesburg diperesente tša rena re bona le tlabe e ntse le go 40 go ya gona go la 25 Springs ka tše 26 re tšwela pele jwalo le tšona go province ya Limpopo go sasa re lebelela gona Mosina go tla be go ntse go pipile mare go tsenelela gona go la Polokwane le gona Moletše le gona re lebelela jwalo le gona ga Matlala go tla be go ntse go ruthetše Mokopane ka tše 27 provinceng ya rena ya Mpumalanga go la go sasa re lebelela jwalo go bona la Sekhukhutshwa le gona go tla be go ntse go ruthetše dikarolong tše dingwe gona go la Middelburg go tla be go ntse go ne Mosarasareng le gona Emalahleni ka tše 24 re tšwela pele jwalo le tšona go provinceng ya KwaZulu-Natal go la go sasa go bonagala go tla be go ntse go phadile re lebelela gona Ulundi go tla be go ntse go ruthetše le gona Richards Bay ka tše 24 re lebelela gona go la Eastern Cape le gona go sasa go tla be go ntse go ruthetše le gona Maletswai ka tše 30 re lebelela gona dikarolong tše dingwe tša naga le tšona Makhanda go tla be go ntse go fiša ka tše 32 re tšwela pele jwale le tšona re lebelela go provinceng ya Western Cape go la go sasa ka baka la phišo e le maatla tla be le gona re lebelela godimo go Vredendal go tla be go fiša ka tše 34 re lebelela gona go Beaufort West go tla be go fiša ka tše 37 re lebelela jwalo gona go sasa go Western Cape le gona go tla be go ntse go Mosarasarane Kurumane o pia go tla be go fiša go la Kimberley go tla be go fiša ka tše 35 re lebelela jwalo go Freistata go la go sasa go tla be go ne le Mosarasarane Sasolburg go tla be go fiša ka tše 27 re lebelela gona go Ficksburg ka tše 28 re lebelela jwalo go sasa go province ya rena North West le gona go tla be go ntse go ne le dipula dikarolong tše dingwe tša naga re lebelela gona go Mahikeng go tla be go ntse go ne le pula Rustenburg go tla be go ruthetše ka tše 28 Vryheid le gona ka tše 20 go tša go nna setlogolo sa kganyago ke re ga e be boroko